African continent. Perempuan dengar sini baik-baik. Bila bercakap dengan lelaki dekat Afrika, doesn't matter how friendly they are and how friendly you are. Bila bercakap, bila bergurau, don't look into their eyes. Kenapa? Bila you bercakap, you pandang mata dia. Even you bercakap tu, you hanya nak menceritakan you daripada Malaysia. Malaysia dekat mana, Malaysia ni cantik, Malaysia ni whatever you nak promote negara sendiri. When you look into their eyes, to them, that is an invitation for sex. So, tak boleh. Benda tu dinasihatkan oleh orang sana sendiri, nasihatkan akak. So, akak tahu benda tu, jadi terhindar lah. So, bila bercakap dengan dia orang, bila cakap kita pandang muka dia, lepas tu kita pandang lain. Kita pandang muka dia supaya dia jangan ingat kita macam rude lah. Tapi dekat sana memang, kalau you tak pandang mata dia pun sebenarnya, kalau dekat tempat lain, kita bercakap dengan orang, kita tak pandang muka dia, kita tak pandang mata dia, orang tu akan rasa macam kita ni rude dengan dia kan. Tapi dekat Afrika, no, tak ada. Sebab orang sana memang praktikkan benda tu. Because kalau you pandang muka dia, you pandang mata dia, orang sana, lelaki sana akan ingat, dia akan fikir lain. Macam tu. Last, ni last, paling last Yes, of course lah. Agak bukannya robot mestilah. Dia pernah sakit. Okay, suplemen no. Suplemen akak tak pernah bawa atau makan suplemen apa-apa, because as you can see, atas motor akak tu dah macam motor Bengali jual roti ataupun Bengali jual kapet. Bengali jual roti pula, pai jual roti. Akak bawa banyak barang. Okay, so walaupun suplemen tu tak banyak mana, tak makan space yang besar, but still akak tak anggap suplemen tu benda penting. Sebab lebih banyak lagi benda penting yang lain yang perlu akak bawa. Ubat lagi penting daripada suplemen. Okay, so I never take any supplement. So alhamdulillah, akak ni tak tahulah, mungkin gifted, akak jarang sakit. Tetapi kalau sekali sakit memang terduduk. So akak pernah sakit, contohnya masa during my first ride, pernahlah demam sebab akak lenjuk.